yang kita buat lah. Tengok produk kita basic je, macam biasa-biasa je, like common je. Macam tu kan. Because in reality is go back to the basic. Itu yang penting. Betul. So that's why kulit sihat dengan The Raw. Okay. So Puan Amalin, So saya nak macam tambah tambah. Boleh. Sariba punya point je lah. Okay, so apa yang buatkan produk The Raw lain daripada other brands? Macam other brands pun ada juga 5% niacinamide, 2% arbutin. Okay, so The Raw ni dia tak too complicated dia punya formula dia. Just as it is, just arbutin and kita punya produk ni based on efficacy study. So itu yang point yang customer tak perlu risau. Petikaikan lagi lah. Tak perlu petikaikan lah efficacy The Raw. And saya sendiri pun lepas saya masuk The Raw ni actually kalau orang tanya, kalau orang recommend lah skincare, saya akan automatic bagi tahu The Raw. Bukan sebab kita kerja sini, bukan sebab kita kerja sini ke apa. Betul. Sebab dia memang